Predstavljamo vam Elisport Aslan model. U pitanju je profesionalni model, izrađen od veoma kvalitetnih materijala. Na nadlanici se nalazi tvrdi lateks materijal otporan na habanje. Ispod njega ovaj model ima i finger save koji se može vaditi, tako da ih možete koristiti sa fingerima ili bez. Što se stezanja oko zgloba tiče, u pitanju je izuzetno široka traka za stezanje, a na sredini se nalazi elastični materijal, tako da sami možete stegnuti zglob onoliko koliko želite. Što se gripa tiče, u pitanju je grip debljine 4 mm i to high cut, što znači da je gornji deo prsta obavijen lateksom, samim tim je površina kojom se hvata lopta izuzetno velika, a hvat sigurniji. Također, ovaj model ima i palac obmotan lateksom sa jedne strane. Cena ovog modela je 7400 dinara. Možete ga pronaći na www.premiumsportserbia.com.